Izložba Maše Paunović naziva Oslobađanje bit će otvorena večeras u galeriji kraljice Katarine Kosače u Hrvatskom domu Herceg Stjepan s početkom od 20 sati. Što ćemo to imati prigodu vidjeti večeras, kako su nastajala ta djela i općenito o opusu Maše Paunović jutro ćemo pričati u našem programu. Mašo, dobro ti jutro, hvala za izdvojeno vrijeme i što gostuješ u našem programu. Hvala i vama, dobro jutro svima i hvala što ste me pozvali u goste. Inače, Maša Paunović je iz Beograda, sinoć je doputovala u naš grad, je li tako? Tako je. Prvi put u Mostaru? Tačno, prvi put u Mostaru. Rekla si mi da nemaš još neke dojmove jer nisi uspjela ništa vidjeti. Nisam, da, stigla sam kasno juče i evo ovo malo ujutro što sam mogla da vidim, mislim sve je lepo, samo što se sad ja brinem kako da postavim izložbu, to mi je primarno. A tu je naš Dala, on će to pomoći, bit će to sve okej. Mašo, prije nego što krenemo na samu izložbu i tematiku oslobađanja, vidim da je jako bogat izložbeni opus: Slovenija, Austrija, Italija, Španjolska, Portugal, Njemačka, Danska, Luksemburg, Rumunija, Bugarska, Turska, Iran i Južna Koreja, pa tebe je svugdje bilo. Pa da, trudila sam se da me bude svuda, znate kako je uopšte biti samostalni umetnik nije baš najlakša stvar u Srbiji trenutno i onda mislim da nije nigde. Nije nigde, naravno, da, i onda ja zapravo uvijek tražim mogućnosti da svoje skulpture pravim i realizujem negde napolju i jer imam naravno svakako bolje uslove i tako da eto, spontano je ispalo tako da sam sad proputovala pola sveta i svuda ostavila radove. Maša inače radi u kamenu, to je dakako i fizički zahtjevno. Da, jeste, zahtevno je, mislim, ipak je to kamen, a s druge strane i, mislim, nekako mi je to profesija i odabir i onda mi nije mi, više o tome ne razmišljam, sada mi je to sastavni deo. Osim što je fizički zahtjevno, koliko, Maša, uspiješ prenijeti onu poruku skulpture koju ti zamisliš, kako je ti vidiš, kako je ti doživljavaš, koliko je uspiješ prenijeti i da li si zadovoljna reagiranjem ljudi koji gledaju tvoja djela? Pa ja mislim da uspjevam... Jer umjetnici vide sve nešto na svoj način. Da, i svakako moja skulptura je onako apstraktna i dosta minimalistička i geometrizovana forma. Samim tim sad koliko ja uspem da prenesem to što želim, zato što svakako radim nešto što nije vidljivo, nešto što je neka unutrašnja emocija koja se prenosi na taj kamen i neka moja vizija. Sad koliko su neki ljudi se sa tim povežu, normalno neki imaju kako bih rekla, svoju viziju moje skulpture, što mi je isto drago, jer često se desi da neko vidi nešto što ja uopšte nisam pravila, ali opet i to je neki uspeh. Sad, da, pretpostavljam da uspem da prenesem to što želim, uglavnom sam zadovoljna. Obzirom da se radi o apstraktnim figurama, upravo sam to htio reći, ja imam pravo kao promatrač na izložbi da doživim na svoj način. Naravno. Dakle, to je ta alternativa. Uvijek me zanimalo kada su kipari u pitanju, posebice kamenom kada rade ili drvetom. Zamisli, dođeš pred kraj figure i pukne ti kamen. Da li se dešavalo to? Dešava se. Nažalost, dešava se i to zato što kamen, bez obzira koliko ovako deluje kao čvrst materijal i kad pomislimo da je to parče neke stene i planine, zapravo je isto tako veoma fragilan i senzitivan, tako da se dešavaju takve stvari, pogotovo kad je u pitanju nešto fino, neki detalji koji su izmodelovani, da kažem, toliko fino i tanko i da, dešava se naravno i mislim šta da radimo kad se to desi ili ako je u pitanju neka apstraktna forma, nekad se prilagodimo samom materijalu, nešto promenimo, a nekad, Boga mi, mora da se bavi restauracijom i lepljenjem. Ti si inače i konzervator, restaurator, povremeno to radiš, ali nekako si to gurnula u zapečak. Jesam, da, zato što je to samo, da kažem, jedna diploma više i još jedan, kako bih rekao, to je bila neka nadogradnja u skulpturi i više sam samostalni umetnik i vajer nego što sam restaurator, ali da, znam i to da radim. Kako biraš, Maša, kamen? Kako biram? Pa ja sad zamišljam te, gledam te, ide Maša, ode u planinu i sad će prebirati, prevrće kamen, pa ovaj je dobar, ovaj nije dobar. Pa da, kad imam mogućnost to da radim, onda to je svakako uvijek najbolji izbor, kada me puste u kamenolom i kada mi daju mogućnost da ja sama biram svoj kamen.
i osim što ga biramo po tome da bude što zdraviji blok, ovako je u pitanju blok, a biram ga isto tako i po senzibilitetu, znači uvijek ima nešto što treba da mi taj kamen govori ili da osjećam, znači bukvalno ne znam sad kako bih to opisala, ali između duhovnog i fizičkog biranja je nešto između se dešava. Sad si na pravo mjesto u Hercegovini. Da, jesam. Sad možeš natrpaj puno auto kamena. To sam i pomislila baš juče. Zašto, Maša? Ja da sam kipar, ja bi se odlučio za gips. Jednostavnije. Pa jeste jednostavnije, slažem se, ali da, ovo je moj materijal, ne znam, nisam se ni ja možda svesno za ovo odlučila, jednostavno se tako dešavalo tokom studija i imala sam tu sreću, sam imala profesora Miluna Vidića, čuvenog vajara, koji je bio jako poznat po prvim apstraktnim skulpturama 50. godina, i koji me usmerio nekako spontano na ovo i ja sam od tad ovo zavolela i zaljubila se i to je postalo to. Opet smo se vratili i pomenuli smo da radiš apstraktne skulpture. Njih je malo teže razumjeti. Nekad su ljudi zbunjeni, ne znaju, evo vraćamo se na onu malo prijašnju priču. Da li si radila neke realistične skulpture tipa nekih spomenika, bista ili tako što? Jesam, naravno, to je sastavni deo vajerskog života. Radila sam, osim to što smo morali da počnemo i na fakultetu tokom studija sa figurom i analitičkim pristupom modelovanju. Naravno, radila sam i biste, radila sam i figurativne skulpture, ali sam se eto nekako na kraju uvijek vraćam ovome što ima neko drugo značenje. Što voliš i što te ispunjava, naravno. Da li se okušala u radu s drvetom, možda broncom ili ne znam? Jesam, da, drvo isto imam skulpture velikog formata koje sam radila u drvetu, pošto često putujem na te vajarske simpozijume gde radim velike skulpture, baš velikog formata, tako da, imam i drvene, imam uglavnom kamene, imam i metalne, ali bronzu nemam. Bronza je samo, da kažem, livenje tih portreta ili bisti koje sam nekad radila. Od kada je Maša u svijetu kiparstva? Kada si prepoznala? Da li je to bilo još od malih nogu, pa glina, pa steli novo? Nisam o tome mnogo razmišljala, ali sad kad ste to već spomenuli, mislim da jeste, zato što mi je otac bio slikar, tako da sam nekako odrasla u toj umetničkoj porodici da je bilo potpuno normalno i prirodno stanje da se crta i slika stalno, a usput i da se vaja i onda sam, od uvek sam radila nešto sa rukama, tako da i plastelinom, mislim da je verovatno to bilo meni neki najnormalniji prirodniji put o kome nisam mnogo ni razmišljala, nisam se dvoumila kad sam to počela da radim. To je to i uspješno. Prije nego što se dotaknemo oslobađanja, kaže, prvi magistarski rad na temu Sanduk, duh vremena, Trg Republike Beograd. To zanima me. Sad ja imam neku svoju percepciju kao Sanduk, pa u Sanduku su neke stvari iz povijesti, iz prošlosti. Je li to ili je Sanduk duh vremena nešto drugo? Sad? Ne, bilo je to. Prvo je bilo u stvari vezano za temu toga koliko mi volimo koliko smo zavisni od materijalnih stvari, koliko volimo da čuvamo memoriju i uspomenu na neko vreme koje je bilo da kažem i pre nas i kad gledam u svakoj porodici sigurno se čuva nešto od baba, deda, pradeda, prababa i onda taj Sanduk, duh vremena, Trg Republike je bio konkretno vezan za tu temu, da sam ja pravila neke skulpture koje bi trebalo da stoje na trgovima, u tom slučaju je bio Trg Republike uzet kao primer, i te skulpture su baš trebale da prezentuju te sanduke koji čuvaju duh vremena, mislim neke istorije koje se tu dešavala i uopšte možda i urbanističkih promjena na tom istom trgu, da kažem, i svega što je bilo, kako bih rekla, društveno menjeno, istorijski istorijski kontekst tog Trga Republike, eto, to je bila ideja, pa su tu nastale te skulpture. I tako je nastao i magistarski rad, da. Što radi Maša kada ne skulpturiše? Da, mislim, problem je što sve manje skulpturišem, ali da, šta radim? Sam dobro rekao, skulpturišem. Pa šta radim? Uglavnom sam postala sama sebi sekretarica i Maša sedi na kompjuteru većinu vremena i traži konkurse i
konkuriše na svetske izložbe, rezidencije i simpozijume i uz to plus nalazi vremena malo da crta i skicira i da pravi male modele koji će jednog dana postati veliki, mislim. Kada se prijavljuješ na te svjetske izložbe, što stoji u prijavi? Da li je tu potreban jako bogat CV, kako uopće doći na prvu izložbu, ako nemaš neku povijest za sebe, izlaganje, što navodiš u prijavama? Pa u prijavama zavisi zašto se prijavljujem, ako su samostalne izložbe svakako moram da imam opus nekih skulptura koje ću da izlažem i koncept toga, te teme koju izlažem i tog serijala, neki opis, i svakako CV sad može da bude dobar i ne mora, realno i da. Kako će neko prvi put? Ali kao što sam i ja nekad prvi put isto dobila samostalnu izložbu. Prva izložba je bila 2006. godine u Galeriji Mostovi Balkana u Kragujevcu. Tad sam još uvijek bila na tim magistarskim studijama i imala sam već dovoljno skulptura da sam sa njima mogla da dobijem samostalnu izložbu, ali nisam imala bogat CV, bogatu biografiju. Tako da je neko to prepoznao u tom žiriju i što i treba da se dešava i da se mladi ljudi prijavljuju bez obzira normalno, zato što svako mora da ima prvo neko izlaganje, svako mora da ima prvu priliku. Posle to ide nekako spontano, postepeno i ako se ne dobije prilika za samostalnu izložbu, onda se ide na skupine? Ide se na kolektivnu, svakako bitno je da se izlaže, mislim, zato što ipak treba to neko da vidi, mislim, ako ništa, nije čak ni stvar da možda vidi neki žiri ili kolege, mislim da je pre da dođe da vidi publika, da vidimo kako će da reaguje publika na tu našu ideju, da li će kada će da ostavi neki utisak, da li će neko nešto tu da oseti, eto tako, čak i ako je nešto apstraktno, totalno nejasno, kako bih rekla, vizualno. Da li radiš, Mašo, izložbe prodajnog karaktera? Može li se živjeti od ovoga? Od ovoga može, ne znam, mislim, trenutno može se preživjeti, ne može se živjeti, eto, tako bi rekla. Mislim, moje svake izložbe su skoro bile prodajnog karaktera, vrlo retko se skulptura prodaje, mislim, jako slabo, da, negdje u inostranstvu se i proda. Očigledno i verovatno ljudi imaju drugačije primanje i standard životni, pa to moguće, mogu da priušte sebi, da, nešto što im se dopadne. Ali, da, mislim, svašta od tih bisti koje ste spomenuli, od takvih stvari koje su, da kažem, primjenjivije ili evo sad skoro sam radila neke skulpture za neki film, za neku scenografiju, od toga možda može da se nešto živi, ali je vrlo teško biti samostalni umetnik i ako neko toga želi da živi da bude baš u tim najvišim krugovima, naravno to prati i neku političku pozadinu često i kako bih rekla i neke društvene klubove do politike i do financija. Dođemo odotle, da. Zbog toga sam malo prije pitao da li radiš neke realne ekipove, nešto, jer to je za očekivati da bi bilo komercijalnije, da bi bilo lakše. Bilo bi, naravno, samo što za i takve stvari kao što su spomenici, uvijek postoji neki konkurs, uvijek postoji neki žiri i mislim, ne znam da li ja sad to smijem da kažem, ali uvijek postoji neko za koga se zna ko će možda dobiti prvu nagradu na tom konkursu, a ostatak u drugom i trećem mjestu možemo mi da se nadamo na drugom. Ne mogu da vjerujem da i vas ima, pa hajde. Da. Evo, nikako mi da ovo je sve bio kao neki uvod, a da dođemo mi do oslobađanja. Prvo, zašto oslobađanje? Meni su uvijek vaši umjetnički ti nazivi, bilo da su u pitanju izložbe, knjige, filmovi, pjesme, svi nazivi, intrigantni. Da, pa dobro, ova sad moja izložba Oslobađanje je praktično izložba koja je nastala malo za vreme korone, u toku korone i posle. To su bile te skulpture koje su baš bile oslobađanje. Bio je virus, da, ali više je bilo oslobađanje tih emocija koje su bile nama nametnute, da kažem, bili smo uslovljeni da se ponašamo neprirodno, da ne znam, mislim, bili smo u tom nekom stanju totalne bespomoćnosti i onda samim tim sve te nagomilane emocije kao što su taj neki strah i neka anksioznost i
ljutnja, bes i sve to, onda sam ja imala potrebu to stvarno da oslobodim i da izbacim iz sebe. Eto, i tako su nastale te skulpture koje tako deluju kao neke različite emocije. U stvari, ja sam im dala neku materijalnu formu i onako deluju i kao virus, imaju neke pipke, sve imaju neku potrebu da nešto, kao da komuniciraju sa tim prostorom oko sebe i da žele da idu dalje, da se nekako dalje u to pružaju taj prostor i nastave da raste. Eto, kao rastu ti pipci. Tako da je to bilo oslobađanje, to je oslobađanje emocija. To su zapravo različite emocije koje su dobile svoj oblik. Koje si ti pretočila u skulpture. Da. Rekla si da ti je otac bio slikar. Jeste, da. Bio je i sada već. Zanima me da li je kritičar. Da li je kritičar? Da li je kritičan? Da li je kritičan? Ne, nije bio nešto nikad kritičan. A tko ti je najveći kritičar? Pa ne znam šta da vam kažem. Mislim da sam to ja, to sam definitivno ja. Mislim da svi ostali... Samo kritika, to je onda samo kritika na najvišem mogućem nivou. Znači, ja nikad nisam... Nije da nikad nisam zadovoljna, ali stalno mislim da to može bolje, drugačije, da ne treba da se ukalupim, da plašim se kad počnem nešto da se ponavljam, u smislu da me neka tema mnogo dugo interesuje, onda odmah upadnem u stanje da neke, kako bih rekla, kritike momentalne, to nije dobro, moram dalje, mora drugačije. Da li se dešavalo da pred sam kraj, završetak skulpture, uzmeš i baciš je? Pa nisam još to uradila nikad, ali da, mogu da dođem na tu ideju da ću to da uradim, da. Evo, da ja budem kritičan. Ali ako je neko kritičan, to sam ja, samo kritičan, da. Dakle, večeras o 20 sati u galeriji kraljice Katarine Kosača u Hrvatskom domu Herceg Stjepan Kosača bit će upriličeno otvorenje izložbe naše jutrošnje gošće Maše Paunović, naziva, je li Paunović ili Paunović? Paunović. Maše Paunović, naziva Oslobađanje. Mašo, hvala ti najljepša za izdvojeno vrijeme, jutrošnji dolazak u naš studio i želim ti još puno izložba i neka sve budu samostalne. Hvala vam, hvala. Eto ga, svako dobro.